Hej, bok ljudi, drago mi je da vas se mogu javiti, odnosno drago mi je da se javljam. Vikend je i treba izdati jedan vikend vlog. Kao što vidite nisam doma, u onom bijelom prostoru se malo slika na zidovima i s malo detalja. Odnosno ono što cijelo vrijeme pričam trebam poraditi na svom stanu. Javljam se s mora. Javljam se da sutra putujem, pa neću biti u mogućnosti snimati video jer sam na putu za Zagreb. Jedan dio mog godišnjeg je prošao i kiša je počela. I sutra završava taj dio i sve što zapravo sam prošla, odnosno iščekivala, prošla sam put na Dugi otok, prošla sam istraživanje, nisam bila na Tolaščici, nisam ronila kao scuba diving. Kupala sam se najviše u četvrtak, to su bila 4 kupanja, krenula je tako što sam krenula ujutro poslije doručka trčat. I dogodilo se to da sam ipak otrčala 15 minuta, jedan dio i uz brijeg. Bilo je odlično, ali sam se cijeli dan preznojavala i toliko je bilo vruće, što se vidi na meni. Da, sunce tamo jako pržilo, za razliku od ovog dijela gdje je Primorje, Istra, unutrašnjost prema sjeveru gdje je kiša počela. Lijep je jučer bio put prema ovdje, cijelo vrijeme smo se vozili po staroj cesti uz obalu. Gledala sam Velebit i toliko je bilo lijepo vidjeti Velebit u onim tamnim oblacima, niski teški oblaci spustili nad Velebit, magla, zimzeleno drveće. Zatim prošli smo taj dio pa su došli narančasto, žuto, smeđe, suho, zeleno, lišće na drveću, milina, tako tople jesenske boje. Tako da uživala sam na neki način na putu, iako sam jedva čekala se leći spavat. No kažem, jučer je počela tu jako, bilo je veliki pljusak, je baš pao na grad i sad se opet sprema kiša, cijeli grad je u magli bi se reklo, koliko iz daljine izgleda kad dolazi tu, zato jer se spušta kiša i spojilo se nebo sa zemljom. Ne bi bila ja, da, imam nešto za pokazati u vlogu. Usput, oni koji me prate na Instagramu, ako me ne pratite možete me pratiti, isto se zovem koji na YouTube Earth and Slippers. Za sve one koji me ne prate, nek me prate, objavit ću nešto vezano za kožu, ako pocrvenite na moru. I da, a sad bih vam htjela pokazati, jutro sam prošla malo gradom, jer ovaj grad Rijeka ima meni nešto uvijek jako zanimljivo. Ne znam, jeste vi od onih koji vole Rijeku, ali ja kad sam god mogla, ja sam se zaustavila u Rijeci barem na dan. Tako da, evo, bila sam u Veroniki, bila sam u Piko pekari, Piko, to mislim, vjerojatno sam spominjala da volim tamo otići, ali drugačije nego kad sam bila, ja sam bila prije jedno 5 godina na duže vrijeme tu. Zatim sam krenula tražiti tvornicu zdrave hrane, ali sam otišla u Miller. I onda sam otišla u Tedija po prvi put. Zapravo ne, pardon. Bila sam jučer u Tediju u Zadru i danas u Rijeci. A išla sam zato što sam jučer vidjela neke stvari u Zadru, ali ih nisam htjela odmah kupiti. Jer bi mi bilo preteško nositi. I nakon Tedija sam otišla si kupiti bubble tea uglavnom ostavit ću, nadam se da ću se sjetiti kako se zvao. Pored placa je taj bubble tea shop. Imaju svašta. I onda tamo sam već bila, pa sam se vratila sad ponovo.
I onda sam otišla još samo do Interspara si uzeti nešto za sandvič. I da, uglavnom kupila sam u Tediju nešto pa bi bilo ok da vam pokažem. I nije pored mene, samo malo. Da, evo. Tadam. Ova vrećica je iz Teddy Zadar. Tamo sam je našla, išla sam si kupiti kapanicu, jer tu u Rijeci pada kiša. Ali bila je danas u Rijeci tu sa Bambijem platnena vrećica. Mislim da je manja od ove, ali ja svi mislim hoću je uzeti, neću uzeti, na kraju nisam uzela. Uzela sam par stvari. Uzela sam ove bundeve. Nešto slično već imam, ali u drugim bojama. Tako da ove će ići u hodnik kod mene. To ću iznenaditi sestru. Reći ću, došla je jesen, ne možemo više na more. Mislim, možemo, ko ne bi išao na jesen na more. Samo neko može. Da sad ne porazbijam. Ovakve dvije staklenke, kao što znate ja volim te staklenke, valjda znate jer ih imam u kuhinji jako puno. Ove su mi mjere jako ok jer mi stanu na ovaj novu policu. One se otvaraju, imaju taj silikonski za dihtanje bolji poklopac. I onda se zatvaraju na klaksu. I onda se ja stavljam unutra iz vrećice kad kupimo dućanu rižu, grahorice, sjemenke, šta već. Takve sam uzela dvije. Uzela sam set od 3 čaše, obične čaše, jer mi treba još čaša. Znači obične čaše, to je koštalo 2 eura. Obične čaše, vidite. Ali imaju veliki izbor čaša i stvarno se teško odlučiti. Ova posuda, odnosno staklenka, je koštala €55. Zatim sam si uzela ovu za sol. Ja imam veliku porciju soli doma. Jer uvijek kupim u tvornici zdrave hrane, onu himalajsku njihovu. Ona je od kile. I onda je zapakiram. Jedan dio stavim u teglicu, drugi spakiram. A također koristim krupnu francusku sol, odnosno keltsku sol. Jer ona je jako zdrava. I razmišljam gdje da stavim jer sam se maknula sve iz kuhinje i razmještala. Uglavnom mislim da će ovo biti za krupnu himalajsku sol jer ona isto ima veliku količinu u vrećici. Tako da mogu sve presipati. I ovo je koštalo 3 eura, ta je veća. Vam pokažem razliku. Vidite, da to bude izjednačeno. Ovako. Tako da, nju sam uzela jednu. I onda još imam ovaj kao girlandu. Se kaže girlanda. Girlandu. Ali zapravo to je nalik bršljanu. Ali se petlja ko korov. Sam da je to probam petljati. Uglavnom to je kao jesensko lišće umjetno koje mogu staviti negdje kao ukras. Razmišljala sam oko radijatorske cijevi, makar ona kad počne grijat, ali dobro, to će biti samo kroz jesen, neće biti valjda toliko hladno i jesen. Ako će biti moram maknuti ju, ali sam mislila oko radijatorske cijevi koja visi povezat. Vidite? To je koštalo, odnosno to košta 2 eura. I dugačka je. Vidite, jako dugačka. No. Tamo, ali uvijek mogu kombinirati na razna mjesta. To sam htjela nešto tako stemu naručiti, ali problem je u tome što to košta 2 eura, a dostava ti košta 30 eura. Tako da
možda bolje ipak naći negdje i kupiti kod nas. Da, to je to. Nisam htjela previše, mislim sigurno sam mogla, ali nisam htjela previše. Stvar je u tom da što sam na godišnjem, što sam putovala i ne mogu si sve priuštiti. Ovaj čas nešto moram čekati neko drugo vrijeme i otišla sam prije toga u Miller i tam sam kupila, zato što ako me znate, ja Miller obožavam. Miller je moj san snova, od zdrave hrane do onog dijela sa slatkišima i kozmetikom. Tada sam si kupila masku. Kupila sam neki bio chips od Leće. Kupila sam 2 koro kao prutića čokoladna, proteinska, ali to sam oba dva pojela i masku sam već stavila, tako da to ne mogu pokazati. I što sam kupila još? I one kao okrugle vafle od riže sa čokoladom i narančom gore. I mislim da je to to. Ali da, ja obožavam ići u Miller jer nisam bila neko vrijeme i već neko vrijeme razmišljam kako obavezno moram napraviti dobar shopping u Milleru, jer to je moj san snova. Ja kada uđem u Miller ne mogu izaći da nisam nešto kupila. Oni imaju tako dobar asortiman uvijek. Joj, moj Bože. Da. Uglavnom, to je to. Ne znam šta bi vam još rekla. Ako ima kakvih pitanja, pitajte. Ja se sad budem malo odmorila i imam osjećaj da će me glava početi boliti, što možda je pritisak jer stvarno van je toplo, pa padne kiša, pa promjene vremena, pa to promjena putovanja i promjena lokacije, pa koliko jedeš, koliko ne jedeš, sunce je... I najbolje od svega, ja sam sebi ponijela sve vitamine, sve što trebam, ali ja sam ova 4 dana bila i istraživala otok i bila na plaži, ali sam bila i u sobi. Nisam znala kaj bi, a svi vitamini mi stoje u kozmetičkoj torbici. Ja sam nisam sjetila niti jedan dan uzeti recimo od Hager FD3. To bi mi super došlo i za sunce, i za pokretnost, i za sve kompletno, i to bi mi sve što treba. Ne, ja sam to tek danas uzela, isto kao što sam se sjetila, lijepo ja trebam uzeti svoje vitamine, ovaj B12 i kaj pijem već još. I tako to, baš sam bila sva, otputovala iz svih krajeva na pusti otok. Ne znam, stvarno ne znam zašto nisam se mogla sjetiti popet to svaki dan. Jednostavno sam se, valjda, toliko opustila da, ali dobro, eto, ali kaj da vam kažem još, doma me čeka Kaja, ona je dobro, nju čuva moja sestra i eto, ja bih vas sad pozdravila i vidimo se idući vikend. Bok.